svoju kratku priču. Zanimljivosti nema, svi me znate, pa evo ja ću samo pročitati priču. Život piše matematika. Zbrajanje. Umorna i gladna pokušala sam produžiti korak kako bih stigla pred sam kraj radnog vremena u poslovnicu banke. Trebala sam ažurirati osobne podatke i aplikaciju mobilnog bankarstva. Naravno da sam čekala zadnji dan kad mi je već prijetila blokada računa. Uvijek nešto zbrajam, ali računica mi nikako ne štima. Činilo se kako ni vrijeme ni novac nisu na mojoj strani. Nisam bila sigurna koga kriviti za ovu situaciju. Sebe ili politiku banke. Na samom ulazu dočekala me voditeljica poslovnice. Počela mi se obraćati kao najbogatijoj osobi na svijetu. Zatim mi je uručila potrošačku karticu na iznos od 1.000.000 kuna. To je bila nagrada za 1000. osobu koja uđe taj dan u poslovnicu. Istog trenutka zaboravila sam umor, glad i sve probleme s bankom. Bez puno razmišljanja odlučila sam se počastiti dizajnerskom haljinom koju već duže vrijeme gledam. Umorna i gladna otišla sam u obični restoran. Prvi put u životu nisam morala gledati cjenik. Kao novonastaloj miljunašici nije mi se činilo primjereno čitati novosti na mobitelu dok čekam ručak. Pa sam uzela ugovor dobiven uz karticu. Uslijedio je šok. Cijeli taj novac trebalo je potrošiti do kraja kalendarske godine. Točno za 30 dana. Iznos koji ne uspijem potrošiti do navedenog datuma ostaje banci. O moj Bože, intenzivno sam počela razmišljati na koji način potrošiti novac. Popis stvari koje sam si odlučila priuštiti bio je prilično dugačak. Ali još uvijek sam daleko od 1.000.000. Krenula sam iz početka, pa opet i opet. Zbrajanje. Tako jednostavna računska operacija sad mi se učinila tako komplicirana. Zapitala sam se, bi li mi život bio ljepši kad bih s ovoliko uzbuđenja zbrajala milijune mojih sekundi koje potrošim svaki dan? Kao da su bezvrijedne. Oduzimanje. Bližilo se vjenčanje moje drage Ane. S nestrpljenjem sam iščekivala taj dan i veselila mu se. Pomislila sam, ja moram izgledati dobro. Moram oduzeti višak kilograma koji mi se nakupio proteklih godina. Bezbroj puta zapitala sam se, zašto se debljam? Zašto neki ljudi mogu pojesti što god požele i ne debljaju se? Tražeći odgovore u raznim knjigama, ipak su mi društvene mreže otvorile oči. Naišla sam na fotografiju muškarca s lijepo isklesanim tijelom. Ispod fotografije pisalo, najteži rad je rad na sebi. Od tog trenutka počela sam raščlanjivati sva svoja iskustva i emocije na što prostije dijelove. Ne bi li došla do nekog skrivenog događaja, koji se vješto pritajio kao veći dio sante leda ispod razine vode. Došla sam do jedne ljetne večeri, kad sam se osjećala sasvim napušteno. Moje veliko društvo razišlo se. Odjednom su se svi spojili u parove i nestali. Ostala sam sama kao neki višak, koji nikome ne treba. Nisam se mogla sjetiti detalja kako je završila ta večer. Ali emocija nepripadanja odjednom je bila tu i postajala sve veća. Ta emocija odvela me u 1. razred gimnazije. I tamo sam bila višak. Zaključak učiteljskog vijeća bio je da ima previše učenika u razredu te ih nekoliko treba prebaciti u drugu školu. Ili će izgubiti godinu. Grah je pao i na mene. Taj gubitak godine nikako nisam prihvatila. Ali sada sam imala odgovor. Hranim tu emociju viška. Pretvorila sam je u višak kilograma, poput munje, bljesnula mi je misao. Opet si sama. Na vjenčanje ideš bez pratnje. Množenje. Rano jutro na crkvi je odzvonilo 5 sati. Još sam u polusnu, sjedam u auto i razmišljam kojim ću putem voziti do trajektne luke. Baš i nemam izbora. Na otoku su samo 2 ceste. Odabrala sam ovu, vijugaviju, da se što prije razbudim. Na radiju je svirala lagana glazba, nije bila prikladna za jutarnje buđenje. Repertoar bi im trebao biti veseliji. Odjednom, usred pjesme, voditelj je zaželio dobro jutro i postavio pitanje. U kojem ste trenutku primijetili da počinjete starjeti? Glazba nije bila za buđenje, ali ovo pitanje jest. Duboko sam se zamislila. Sva sreća da je ujutro cesta na otoku uglavnom prazna, pa sam se mogla posvetiti razmišljanju. Ruka je sama mijenjala brzine, a noge su po potrebi stiskale papučice gasa ili koučnice. Iako to sve radim automatski, mišići su me pri svakom pokretu podsjećali da su tu. Čak i oni za koje nisam ni znala da postoje. Samo se pojave periodično kad pretjeram s fizičkim radovima. Kao da se više puta zbroje sami sa sobom, pomnože se i poveća im se broj. Imala sam jaku upalu mišića. Misli su mi se nadmetale s bolovima, kao da su pokušavale dominirati jedni nad drugima. A onda su odlutale na proslavu Martininog 30. rođendana. Nakon